Ekipa, dobrodošli na još jedan vlog Glorije Berger. Glorija Berga, Glorsi Glo je po 100. put odlučila vloga. Nadajmo se da će ovog puta biti redovna. Uglavnom ekipa, šta radimo, di idemo? Idemo, nedjelja je, naravno idemo sada prema probi za live Znaš ili padaš. Prije svega obavezno se pretplatite na moj kanal, ostavite like, udrite po lajku. I da, današnji challenge dana, znači izazov dana je taj da ja imam kod sebe vlažne maramice. Svakoj curi koju danas vidim da je našminkana, svakoj curi ću ponuditi 10 ili 20 kuna da sa vlažnim maramicama skine šminku. Da, možda je vama taj izazov wow, zašto jednostavno ne bi uzela vlažne maramice i maknula obrve i bila prirodna, šta, no big deal. Ljudi, to je za cure big deal i ovo je dovoljno veliki izazov za cure, vjerujte. Nadam se da ćete uživati u vlogu. Peace out! Naravno, početni Glorin život. Lijepo ću otići na posao, vozim i čujte sad ovo. Moj auto je upravo krepao, umro je, gotovo, nema ga. Vidite, ovo tu se pokaže, šta to znači? Stić ću ja sve! Idem nazvat tatu. Ne radi mi auto više. Ne, vozila sam do, evo ga nasuprot moje škole, sam Utrine. Do Utrina i pokazuje se svjetlo što izgleda ko ovo što ti srce kuca onako. Znaš ono, one linije onako gore dole što idu. I odmah je samo presto raditi i sad ga više ne mogu upaliti. Idemo ljude moliti da guraju auto. Dajte da vam pokažem da već 10 minuta stojim vani i čekam da vidim čovjeka. Da vidim neko ljudsko biće. I evo ekipa, neki dečko mi je pomogao da gurnemo to. Umorila sam se i sad hodam do snimanja. Znači ja doslovno do snimanja preko 7 gora i 7 mora, ono, dolazim. Slušaj, imamo izazov dana. Znači dajem 10 ili 20 kuna curama, imam vlažne maramice da skinu šminku. Ne, sad se obusa šminkala pol sata. Šta sad, jel prihvaćaš izazov? Ne, Nema cijela šanse. mi je plaća, ne treba mi 20. A 30? Ne. Znači nema šanse. A ne da bi se pak sad se pol sata Da, izgovori, okej. Slušaj, challenge dana. Imam vlažne maramice i ponuđujem ti 10 ili 20 kuna da skineš šminku. Ti normalno, ja imam program za voditi. Jel želiš ili ne? Ne, odbijam. Imam vlažne maramice. Daću ti 20 kuna ako skineš svoju šminku sada. Sad? Da. Ne mogu sad. Zašto? Što sam još ovdje među ljudima. Evo, tu sam sa... Maja, Korina. Ok, cure, znači, dijelim svako po, ajmo reći, 20-30 kuna, ajmo 30 staviti. Imam vlažne maramice kod sebe, jeste vi spremni sad skinuti svoju šminku za tu svotu novca? Bi da nemam nastup. Da, imamo nastup poslije, pa smo se našminkali za nastup. Znači, ne. Inače bi definitivno. Da, to su sve do sad rekle. Ali ne odbir. Znači ne, a? Evo, tu sam sa... Nives. Nives, jel bi ti za 30 kuna, sad imam vlažne maramice kod sebe, jel bi skinula šminku? Ne. Nema šanse. Ne. Zašto? Zašto se ne osjećam lijepo bez šminke? Zašto? Zašto imam prištavo lice? Ne, pa prirodno je uvijek najljepše. Znači ne bi za, a za 40 kuna, 50? Ne. Nema šanse. Evo ga, ovdje sam sa... Monika, jel bi ti za 40 kuna skinula šminku? Ovdje imam vlažne maramice i sad na licu mjesta da skineš šminku. ne. Zašto? Zato što idem poslije negdje. Svaka to kaže, ok, sorry. Evo ovdje sam sa... Katarinom i... Mihaela. Ok, sad nisam ja primijetila da li vi imate šminku ili ne, jesi ti našminkana? Ok, onda otpadaš, sorry. Ok, znači, daću ti 50 kuna, imam vlažne maramice, ako sada na licu mjesta skineš šminku. Stvarno? Isuse, znači, počela sam snimat kad je bio dan i ljudi nisu prihvaćali taj izazov. Sad je noć i ti si prva cura koja je prihvatila ovaj izazov. Evo ga, napokon je netko prihvatio izazov, ne mogu vjerovati, napokon netko normalan. Šta ti kažeš na to? Jel imaš komentar na to da su cure fakat odbijale ovo napraviti? Pa onak, ne znam, možda sam onak, samo, ne znam, nesigurna u sebe. Neka je tvoja frendica. Da ti imaš sad šminku, ali iskreno odgovori. Da. Jel bi prihvatila izazov? Da. Bi, je? 100%. To mi se Zato što sviđa. ne nosim šminku često, pa onda. Gle, kraljica, Isuse. Napokon netko. Jesi sve? Jesi, evo ga. Jesi, 100%. Evo, izvoli. Prebrojiti to lijepo. Counting money. Okay. 1, 2, kako ona to lijepo složi. 2, 4,
5. Jesam fair? Da. Daj šaku, to je to. Ekipa, i to je bilo to za ovaj vlog. Nadam se da vam se sviđa. Obavezno stavite like, komentirajte i pretplatite se na moj kanal. Sve što imam za reći je da ako ovaj video skupi 5000 lajkova, napravit ćemo part 2 i ja se nadam da će u drugom dijelu malo više cura htjet skinut šminku. Iskreno, malo me čak baca na razmišljanje the point da cure ne žele skidat šminku niti za pare. Znači, nema šanse. 20, 30, 40, 50 kuna, nema šanse. Pišite mi obavezno što mislite o ovom videu i vidimo se uskoro. Ja idem sad doma.